Fighting Aslanbek Ulu Аманчур. А также его соперник, стоящий справа от меня в красном углу ринга, вес представляющий спортивный клуб Умар Усман, тренер Карель Атакуров. Его имя Абдулла Улу Руслан. Иван Шатоне. Бойцы в центр. Уважаем друг друга, слушаем мои команды. Напоминаю вам, запрещайте любую дату. Затылок, позвоночник, пах. Колени, локти, работаем голову, только стойки. Канаты и экипировку не хватает. Пожали руки по углам. Слам! Давай, давай! İşte amatör. İşte amatör. Bartarga varmayla da stoy kadar. Stoyka durun. Yavaş hareket edin. Vur. Vur. Stoyka. Stoy kadar dur stoy. Stoyka. Gel anda. Stoyka. İşte koy stoy kadar taşlar. Stoyka durun, amatör.
İşte enişte. Tam dön. İşte. Раз не работает. Ama düşse kadar işte. Ama düşse ne mutlu. Ya Ruslan istesene. İstesene. At işte. Mantıklı. Şaşma, şaşma. Bu şaşma, doğru demez. Güzel diyorlar. Güzel. İşte aman dur. Nerede Ruslan? Aman dur. Ne bu? Bravo aman dur. Красавчик! Дальше, дальше! Hadi! Şunun üstüne Ruslan hep. Gel Ruslan hadi! Yalan! Gel Ruslan! Gel kakal sana! Gel Ruslan! Bir oğlum oğlum! Gel! 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 Çok kolay veriyor! Yola da! Sağ! Sağ! Hadi bir sağ bastır! Hadi yavaş! Ama işte bravo! Bravo! Aman bravo! Bravo işte aman dur! İşte kadar! Aman dur! İşte bu! Aman işte Bermuş! Büyük işte yani. Aman dur! Onu götür! Aman dur! İşte aman dur! Onu götür! Emre sistem kaynasın. Aman işte! Ne? Aman dur!
Руслан, проход кир, Руслан. Руслан, проход кир. Проход кир, Руслан. Ром, еще раз повтори. Ром, раз так же. Mutlu bir şey kapat. Bak, kapat işte. Ruslан, вставай! Вставай-ка! Ya Ruslан, işte! Aman işte. Aman işte. Aman işte. Aman işte. Единогласным решением судей победу одержал борец из синего угла. Славнегу Анатолию. Патрулю Пьен Айколмана. Содержит аплодисменты его сопернику. Награждается кубком победителя.